Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariakan si agama Islam, yang iya mapenutulakan si Arkano na isad na ya sa giyang kuto mga pipi at tutulan. Yesu tutulan si iku mga luks umala imam askanian su Abu Hanifa rahimahullah. Yang iya tutul na Yesu tutulan sa giyang kuto mama aplalakaw sa kaniyan na sagyang kutuwa kaplalakaw niyan na miyakapurot sa kaniyan sa apple na kiyan yan nagyang kutuwa kaya kanan yan nun na miyapikirian na kanaban niyang besuto kami milikan sa di ka pa kayo ba niyan uto ka na sa pilubay yan nagyang kutuwa kirkun sa taman sagyang kutu kirk sagyang kutu apol na piyaki pangaruman yan ng badin agyang kutu awataian agyang kutu awataian na tigyan na buta bengal nagugyang kutu pangaw nagubal dadu sagyang kana natutulan na mialibsanan sagyang kutu mga tutulan mga ulama. Yang kaya tutul na ayangara nagyang kutuwa mama na Sabit bin Ibrahim. Amya kaysa naplalakaw sa kanyan sagyang kutuwa lalan. Na sukya sagi din yan sagyang kutuwa asinda mapapanwa apol. Na miyaulugagyang kutuwa unganian. Sa piurotian. Na kagyang kumapurotian. Na kiyanian taman sa miyalanganian nagyang kutuwa sa bagiun. Miya pikir o Sabit bin Ibrahim agyang kutuwa miya kanian unga apol na kanaban niyang besuturak. Pamana din niya na kami milikan. Na sumyuldus kanyan sa agyang kutuwa asinda na miya umanian o nagyang kutuwa sa katawa mama. Sa pitero yano na tigiyan hayatigiyan na mama nagyang kutuwa apol na miya purutakan na miya kanakan nagyang kutuwa sa putulon na imantuwa tigiyan na penganina kan naraka amaap. Tigagyang kutuwa mama amyaw man yan roo. Agyang kanan miya kanan ka apol na adin na kira kesan aginan sudah tu akan na dira kana tigi na kepakayo bako skarilai tigu Sabit bin Ibrahim anda bes so titu akira kana gugyang kutu ada tu ka akhir kesagiang kai pamumulan kasunga kurun ka anak kurun maka pamangani sama apa. Tiga gyang kutuwa sa katawa mama pagilay sa gyang kutuwa asinda amala at tigyan na mawatan saya agyang kutu wala yagyang kutuwa dito akan kaayat tigyan ipilalagun na isagawi agugyang kutu isa akagagawi ayapitur uno Sabit ibn Ibrahim na tigyan na apiyapan ikawatanian namataan at tigiyan kasunga koron kagi Peter unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu jismin nabata min suhtin fannaru awla biha langwan taman atigu nabitan wa Muhammad lawas ini tuyan nagu ini pakalaian nagyang kutuwa haram na aya patut o di nakapapatutan sa giyang kutuwa apoy kunara ka jahannam. Yang kaya sa katawa mama ato Sabit bin Ibrahim na tantud na kumasanggila sa giyang kutuwa mga haram. Nasumyong sa kanyang sa giyang kutuwa kirk sa giyang kutuwa bustan
nakagi ko mauman yan nagyang kuto awalairan na miya nunutok sa kaniyan na oriya nagyang kuto ialakairo nagyang kuto adatu akir sa nagyang kuto asinda na sumialam su Thabit bin Ibrahim sa Peter uyan sa nagyang kuto adatu rila iya kung kamiya kakanako si iko agyang kuto mga apol ka kataya tigiyan na susabagiun na inilay agyang kuto adatu agyang kuto paman na apol amyakan Thabit bin Ibrahim sa pipiritasan yan su Thabit sa aya Peter uyanom na tigiyan na dia kan sakad na tigiyan na rilaan enunta na satima na syarata yang syaratan yan su Thabit bin Ibrahim ini seuskan yan o Thabit at tigiyan anto na isyarata ka na tigiyan nun na ayabu kapag iugakan nagu kaprila iya kan narka na pangarumaan ka agyang kuto awata akan na bait na miya bubaya su Thabit bin Ibrahim ugaid nagyang kuto adatu na inaluin niya nun agyang kuto sifat agyang kuto awata iyan sami aluin niya nun agyang kuto atigitan wa mabubuta nagu bengal nagu pengaw nagu paman na baldadu paman na di pa kalalakaw udi na tigtan wa lepo miya mimikiran su Thabit sa banyan tiari maagyang kuto kapangaruman yan sa agyang kuto awat agyang kuto adatu orian yan na agyang kuto agyang kuto abai na kuminwaskan yan sa dua saksi piyaka saksi yan sa agyang kuto kaya kawi nga sa agyang kuto awata yan nagugyang kuto mamaaskan yan su Thabit bin Ibrahim yang kuto agyang kuto abai na kinuha niya nagyang kuto awata yan abai na piyaka suldian sa agyang kuto darpa atigitan wa di kawingan o di natigitan wa kwarto na kagi ko makasalam o di kagi ko makasulad su Thabit sa agyang kuto darpa na miya pikirian at tigiyan salam na kan sa kaniyan apya panatigyan nakatawa na kan sa kaniyan na bengal adin yan nagkanagagyang kuto akasalama koron uwi datigyan na ayarakan makarudu sa agyang kuto salam na sa mga malaikat nagyang kuto kaya pakasulyan sa agyang kuto kwarto mga pagariya na siyalam yan nagyang kuto miya pangaruman yan na bai nagyang kuto kaya salaman yan nun na piyakarudu nagyang kuto bai agyang kuto salam nagutuminin degagyang kuto abai sagyang kuto pantag o Thabit bin Ibrahim na kaya patanian o di natigitan wa ini betadian aliman yan sagyang kuto alima o Ibrahim ayam Thabit ayam anan agyawa yan miya mimikiran su Thabit at ginaantun agyang kaiya paman na pagkaulaw piyaka rudu iyan rakan na tigyan agyang kuto salam na samaw tuwa tigyan na kanaba pangaw nagumiyan agyang kuto kaya salam akurun na samano tuwa tigyan na kanaba ubas sa kaniyan pangaw udi na kanaba sa kaniyan na bengal na tuminin daga panatigyan sa agyang kuto pantagakan na ayamap mama na uto na kanabas kaniya na baldadu udi na tigitan wala po nagu inikawa yan rakan nagyang kuto aliman yan nasa manuto at tigiyan na kanabas kaniya na buta ka pupakailay Peter o yan nun Peter o Thabit sa agyang kuto amya pangaruman yan nabi amata na tigiyan na suama ka na Peter uyan rakan sa kaatigyan abai na sama bakma mukaidatun amya
Ayam mana niyan na tigu ama aka na bengal ka bisu ka nagu pengaw ka nagu baldedu ka pen nagu buta ka pen na tigu sabit kena bagi itu imiyay layakan si erka kaya mana na lango nagyang kutu Peter ura kanu ama aka na kena batitu na Peter agyang kutu ba ini sembagian sagyang kutu miyaka pangarumaw na to sabit at tigyan na sa kanatigian o di na swatigian so ama akan na Peter yan raka sa kanatigian na butaku na ayat tigian titu na sa kanatigian na siniapakan nagyang kuto pangilay-ilay na kan sagyang kuto haram ayam mana na buta kagi paman na di niya na pagilay nagyang kuto piya makaharam wallahu subhanahu wa ta'ala tanto ay ako mala iparate abay mala isang gila apiya panapakanon ugain na gyang kuto mga haram na din niya nun ipagilay gyang kuto ang bala amatan niya nagutigian abiswa ko ka dia kena tigian ipumamakin nagagiang ka iyang bala at tangilakat sagyang kutua mga say adi ikububaya wallahu subhanahu wa ta'ala ayam ana na upun haram agyang kutu mga tutulan kapamaganta kapmaritis o di na antunasan na dia kena tigian na pakinagan nagutigian pangawaku kagigiang ka dilaakan na dia tigiyan makapturo inunta nagyang kuto at tadeng-tadem si iku wallahu subhanahu wa ta'ala nagupituro ama ka na tigiyan na balda dua ko lapu ako kagigyan ka iya tigiyan na bala askiyakan na dia ka na tigiyan ipalalakaw sa gyang kuto darpa udi nagyang kuto paman na gyang kuto say ikrarang itarakan wallahu subhanahu wa ta'ala na kagiyang mga pagariya o ilay no sabi to beno Ibrahim agyang kuto abay miya pangaroman yan na titubes kumataid abay nagyang kuto atigo sabi ta abun talian na lagid nagyang kuto masindowlan sa gyang kuto kapakatataid yan nagu kapakasisindow niya masya Allah naman ito mga pagariya agyang kuto paman na inibalas wallah si iku thabit bin Ibrahim sabab sa giyang kuto akala yan ikasanggila sa giyang kuto haram na miyakat tepisiran sa taman sa mimbo watasiran sa giyang kuto watairan na pedutu sa giyang kuto miyabaluy ang mga la ulama giyang kuto paman na ilmu iyan na lumiyang kap sa giyang kai liyawaw ulupa o di na lumiyang kap sa dunya ayang ngaran na giyong kuto watairan nasu Abu Hanifa rahimahullah ginan sumala imam masya Allah tabarakallah ay mana mga pagarian na mala kekuatan usayan dauan isaw din na giyong kuto sukapanang gila isa giyong kuto haram na usabar no taw na mataan asumbian wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyong kuto mapiyah isumbiun wallahu subhanahu wa ta'ala nagugiyong kuto mga loks pagalin din na masanggila sa haram na priskian siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa mapya amuriyataw udi na kebaluya mala ulama lagi dagi yang kaiyam ya panutultano mimbo watasiran na giyang kuto isa ko mangala imam asu Abu Hanifa rahimahullah pangning ko siku wallahu subhanahu wa ta'ala kiya ko antan waya sa dauan mapia nagumatagur katan wagyang kuto mala asang gilas iko mga haram na giyang kuto mabaluy tano ang mga tao maalakan siku wallahu subhanahu wa ta'ala sabakos kano din salama wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.